Vauthla ni sari thole ni ani a India Defence News kan ngai thlale dona tun naya India in Indolonga tanga BrahMos missile test chungchang mang hian video bulhan chanila BrahMos missile chu kan hratlang lon viau to inarin oma India le Russia tho dunna atanga siam chu ani in Kovela cruise missile bon berde zinga mi ani India hian version rang anaya leya tanga ka chua chi ground launch tanga ka chua chi anei tuipuya tanga ka chua chi te tuipuya tanga ka chua chi hi India hian hlotling takin na lo test to a solnikal ta March ninga khan hlotling takin an test leta Indian Navy chuan Arabian Sea hlotling takin he BrahMos missile hian tesa he mirwal hian he missile ta na khol thar sikar India mithiam te siam le booster engine ngalani tunchuma an test le na chan ber hi Indian scientists DRDO scientists tena an siam chua indigenous sikar le booster an engine nani a sikar hi missile in atar keta ka funa atana khol poimo takmayani admanir bhartai India ina akal puina hnuaya heng sikar le booster te hi siam chua ani thu Navy thu chua chuan soi BrahMos cruise missile anti-ship version hi nikum April tha khan Navy le Andaman and Nicobar Command te tang kopin hlotling takin an lo engine to bokani BrahMos Aerospace Private Limited India le Russia tho hona chuan he supersonic cruise missile hi an siam chuaka hei hi 2.8 Mach emo sound speed aya alet thum vela chakti nani heng missile te hi platform ranga tanga ka chua thei an ni ta a chu tui hnuai long te Indolong thlona le leya tanga ka chua thei an ni BrahMos hi Indo thlona atang po ka chua thei ani ta a BrahMos NGT ania missile compact version dang siam me ka ni bok nikum January thla khan India chuan missile supply tur hian Philippines nen dollar makte duai jathum somsari panga zetin inram na an lo ziak to a India chuan ramdang South Africa Saudi Arabia UAE le Egypt te po BrahMos hral tur hian a dor me ka ni len attack version BrahMos siam chua masak berkha leya tanga ka chua chi ani a atira chuan KM zani somkwa ka phak ni in extended version siam le ni in chu KM zali ka phak ani mek pani point pasar in nakal thaya ri aya alet thuma chakti nani len attack hi top attack le direct attack a thok thei an nia top attack tho dan chu le tanga ka chua BrahMos chu vansang taka invor chawin a target chu chunglama tangina run supuak thina direct attack zog tho dan chu noilama tangin direct in target a han supuak thin khriat ve mai maya missile tho chakdan zong an thlo chak zong 0.8 Mach ho hi subsonic an ti a Mach pani atanga pathum inkara chaka thlok thei ho hi supersonic an ti Mach panga chin hi hypersonic missile anga soyan ni BrahMos len version hi June ni som pani sang ni pakhat khan integrated test range ITR Chandipur atangin vertical launch configuration a test ni in hei hi test masaberani June ni som pali sang ni pali khan ITR a test dang nei le ni a mobile launcher atangin BrahMos chu ka chu ani March ninga sang ni pariat khan len attack version chu destroyer INS Rasput atangin ka chua chinani missile hian target group pakhat zinga target diktaka kapa akap fu chiang hle BrahMos vertical launch hi December ni som pariat sang ni pariat khan INS Ranvir atangin test na yani boka si paitana BrahMos 1 block 1 chu Rajasthan thaler muna theina tharnen hlotling takin en chinani to bok pogran bulate sren cha December sang ni pali le March sang ni pasari khan te sani le bokani sang ni pakwa khan BrahMos hi navigation system tharmanga en chinani a missile fu tok lova BrahMos Aerospace Corporation Director Dr. A. Sivathanu Pillai chuan missile performance hi face nung ber thleng kha na pa ngai veka mase missile hian target a pel lova
mase akal na tur kong ero azo fu viau ati khami truma anti fulo na chan ka hardware lam ni lovin software a buena ni in an soya mase heng harsat na te hi chin felan ni le vek to ani BrahMos hi avoi khatnan Indian scientist ho siam si karnen March ni som ni pani sang ni som pariat khan te sani a India siam propulsion system airframe le power supply mangin September ni som thum sang ni som pakwa khan tes le ni in a hlotling hle September ni som thum sang ni som ni khan India chuan extended range BrahMos supersonic cruise missile chu hlotling takina enchin supersonic cruise missile hian KM Zali aya hla target akap the hetes hi Defense Research and Development Organization DRDO in BrahMos project moja an kalpuya he missile hi indigenous booster manga ka chuani Odisha atanga ka chuani hi missile extended range version test firing voi ni nani a indigenously developed airframe le booster manga ka ani submarine launch variant tui hnuai longa tanga ka chua chi BrahMos missile tui hnuai long submarine ka chua variant hi avoi khatnan Bay of Bengal tui puikam Visakhapatnam bula tui hnuai pantu na tangin hlotling takate sani a hi tui hnuai platform atanga Indian supersonic cruise missile vertical ka chua masak berani vertical ka chua ti omzia hi tui hnuai longa tanga akham phei zong ni lo vanlam hoi zonga ka chua ti nani he missile hi metar somli tanga somnga afita zong chuan fit za somthuma tanga za somruka thu ka tanga ka chua thayani kumsang ni som paruk January thatop lam khan Russia chuan nakin loka India siam submarine te chu torpedo tiu patranga ka chua thei tur version missile version te naw jok manga thuam an ni tur thua soi BrahMos a hi modified air launch variant ani a KM somnga a hla target akap thei Sukhoi Su-30 Mark 1 atangin standoff weapon atan ka chua thei ni a missile ri zong ton ni point panga ati niam ni in Indo thlona tana man tur hi siam dang lam hretani booster te jok launch hnuaya airborne stability tan fins da belani boka connector chu mundanga sonani bok meter zanga atanga meter singkhat sangli afita zong chuan fit sangkhat zaruk somli atanga fit singli sang ruka sang atangin Su-30 Mark 1 hian akap chuak thei thlona ral thuam paina a hats point atanga missile ka chua che hian missile hi metar za atanga za somnga a hniama atla thla a chuta tang chuan phit thale in metar singkhat sanglia cruise speed a aluta atopa metar sompanga vela a targeta fu ma in terminal face a alut le BrahMos aerospace hian kumsang ni sompanga khan missile hi IAF nena hlan an lo tum to a heta hian squadron pathum tal ral thuam phurti ran bei sei tuna hian Su-30 Mark 1 hian BrahMos missile pakhat chau a phur thayani he missile hi Indian Navy te man Russia Ilyushin IL-38 le Tupolev Tu-142 maritime patrol le anti-submarine aircraft te chu BrahMos missile paruk phur thei tura ruam man na siamani mase IL-38 hi sang ni som paruk khan ground clearance a that tok lo awangin IL-38 a hian chuan da thayani talawa ground clearance thatok lo ti kha thlona hi asang tok lova ahniam ma ahnuai lama BrahMos ada thei lo ti nani Indian Air Force tana air launch version hi kumsang ni pariat khan enchin thei turin an pei fel to a DRDO le Indian Air Force IAF atanga expert committee chuan missile phur chuak tur Su-30 Mark 1 structural modification na om lo thuan soya mase hemi nu hian thei top chuani October ni somni pani sang ni pariat khan A Sivathanu Pillai Chief Controller R&D DRDO le BrahMos Aerospace CEO le Managing Director ni bok chuan kumsang ni pakhata trial le test nei ani tur thua puanga IAF chuan kumsang ni sompania chuan BrahMos version chu an nei don tian lo puang to a test rang nei ania tuna chuan air version hi ti puitlin ani ta a Su-30 Mark 1 atangin full operation na kalpui thei ta ani extended range kumsang ni somparuk khan India chu missile technology control regime MTCR member ani ta a
tuna chuan India le Russia chuan BrahMos missile thla thar BrahMos chuan thar new generation KM sangkhat zanga aya thui kap thei pinch point dik taka target kap thei chutiang tura siam chhuah chuan tuma November ni somni pali sang ni somni khan DRDO chuan upgraded KM Zariat BrahMos variant chu hlotling takin an test he upgrade hi BrahMos missile omsa zongzong lei tui hnuailong indolong le indol thlona atang po a man thei vekani BrahMos 2 hei hi a thoma ringa atakero kan la mulo BrahMos 2 hi hypersonic cruise missile siam mekani a KM zaruk vela hla kap thei tura chu tani mek pariat speed z nei tura ni a chutianga nei chuan tuna BrahMos missile omsa a ina let ni zetina chak don ti na ni khovela hypersonic missile chak berani don bok Russian hypersonic hinjal hypersonic technology atanga siam chuani in an soi development stage a omeka India hian test hun tura la soi theilo BrahMos NG po la oma soi to lo mai la BrahMos cruise missile thatakani a India hian a ming than pha rualin ram chak tak ni tura puitu poimo takani ram tam takin leitumin India an dor to bok Philippines nen po India chuan dollar magtadoi tam takin in rem na an lo siam to nge nge ni ral thuam hi indonan chawani lova sumdo nani ram economy ti chakna thaber pola US le Russia chuan an mang hial chutiang din hmuna ding ve tur chuan India po hian ma ala meka ral thuam leitu ni levin ral thuam hral tu ni tum ve meka ni han comment chur chur te ule